Ev sal festivala Bîsûsiyan çend û aştiya Kurdî bi rêz û silavê mezin ji gelê xwe re û ji hevalê xwe re amade dikin. Mêvan Kongreya Netewêya Kurdistanê keneke Serok Hevpar Ehmed Karamûz İslambêjên li qedê da cî dibînin Şerîf Ömerî خالدن علیم هاتن و می بیشن و چهار پارچه کردستانی می باکن و خورد ازا خود هوکی ورن دفمه به هبر را بفاکن شبو ما فی خواه باکن 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 Mervan Tam Engamoli cihani gel rabu sarıldani Rabu 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 dildan azadiye Rabu 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 dildan azadiye Rûken Newa Kendi hebim cebirina çevir danamı Hezil Osman Mirwais دكاتة قريان جانا بلبل لسر من بلد زانا كيدي بلد زانا û govenda Kurdî ew ê li qadê cît bîne. Dîrok yekşem hebdê tibaxê dem di doyê navê royê heta yazê şevê cî baxçeya Escart 12,000 Lansdowne, St. Clair û Riya Caledonia, Toronto, Ontario û hemû xêrat. شر شر دشي دشمنين يار بو كردين ببن برر يا سكار مولوتوفا قرقولا بكم بيتوار جواني مشيارن حرتم دكن كار تركام خفاندن قلكي نكا غازي ما فنداي قو شاهد بن سقازي كني بشر ما فتين استندن سرهلدان دمولو دخوازي